Mwiriwe neza mwese abandi muri aho bitewe n'aho mugiye muherereye hirya no hino ku isi. Turi tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu umwaka ni 2026. Reka turebere hamwe amakuru akomeje kuvugwa hirya no hino ku isi, ariko mbere yuko tuyatangira reba niba warakoze subscribe uyikore niba utarayikora, ariko nawe wayikoze ushobora gusangiza abandi ibiganiro byacu ndetse ukanaduha ibitekerezo ku makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye tukugezaho aho ngaho mu mwanya wahariye ibitekerezo. Niba imaze kubikora Imana iguha umugisha. Reka dutangire n'aya makuru yacu. Duhere kuri iyi nkuru ivuga yuko igisirikare gishinzwe kurinda impinduka y'amatwara ya Kiyisilamu muri Irani cyahaye nyirantarengwa y'iminsi 2 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kuba yamaze kwamagana ibitero ingabo zayo zikomeje gukora kuri kaminuza zo muri iki gihugu, aho igiheruka cyibasiye kaminuza yigisha ubumenyi n'ikoranabuhanga iherereye i Tehran. Cyavuze ko mu gihe Amerika itabikora nacyo kiri butangire kurasa kaminuza zayo ziherereye mu burengerazuba bwa Aziya ndetse n'izo muri Isirayeli. Bagize bati Amerika igomba kwamagana ibyaha by'intambara ikomeje gukora cyangwa nayo izabone kaminuza zayo zisenyuka nk'igiciro cy'ubushotoranyi bwayo. Reka dusome iyi baruwa Lieutenant General Leonard Anderson ukuriye ingabo z'abamarine za Amerika yandikiye abamarine b'inkeragutabara. Ni ibaruwa yo ku itariki 26 z'uku kwezi. Yatangiye agira ati basirikare b'abamarine, igihugu cyacu kiri mu bihe bikomeye cyane. Ibibera ku isi biri kugira ingaruka ku mutekano w'igihugu cyacu kandi tugomba kuba twiteguye. Ndababaza mu buryo butaziguye, ese koko mwiteguye kujya ku rugamba kurwana no gutsinda? Ese mufite ubumenyi buhagije? Muhagaze neza kandi mwiteguye ibikorwa bishobora kubaho vuba? Ese ibikoresho byanyu biriteguye ku buryo mushobora guhita mubifata mukagenda, cyangwa biri mu bubiko? Ese imiryango yanyu iriteguye? Igihe cyo kwitabazwa nikigera bizafatwa nkaho mwiteguye nta kubazwa? Kwitegura si amagambo, ni igikorwa cya buri munsi. Ibi si imyitozo gusa. Ingabo zacu ziri mu bikorwa bifitanye isano na Iran kandi zashyizwe mu myanya yo kurinda ituze mu gice cy'uburengerazuba bw'isi. Abanzi bacu barareba kandi bari gukora ubukangurambaga rusange bwo kubona ingabo nyinshi. Turimo gukora muri ibi bihe nonaha. Amateka adusaba kuba twiteguye uyu munsi, ejo ndetse na buri munsi. Kwitegura kurwana bishingira ku bikorwa mukora buri munsi, ku myitozo yanyu no ku buryo mufata inshingano zanyu mu buryo bukomeye. Ntabwo dupimirwa ku migambi yacu, ahubwo dupimirwa ku byo dukora neza. Reba uko witeguye, zamura urwego rw'ibyo ukora, tegura umuryango wawe. Igihugu cyacu gikeneye ingabo ziteguye neza kandi zifite discipline zishobora guhita zitangira akazi. Izo ngabo ni abamarine b'inkeragutabara. Urwo rwego rutangirira kuri wowe kandi ni wowe ugomba kururinda. Mukomeze kuba maso. Lieutenant General Leonard Anderson, umugaba mukuru w'ingabo z'abamarine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho mu yandi makuru reka tubabwire ko Matt Bracken wahoze ari umusirikare mu ngabo za Navy SEAL za Amerika yavuze ko gutekereza ko ingabo z'igihugu cye zajya muri Iran kurwana ku butaka zigatsinda ari ubusazi. Yagize ati abanya-Iran biteguye kuba bapfira igihugu cyabo noneho mu gihe twaba ari twe twabateye. Ati icyo bazakora bazatureka twinjireyo maze badute mu mitego. Mu yandi makuru, ubwato bw'Uburusiya twababwiraga mu makuru yacu yashize burimo busatira inkombe za Cuba, aho biteganyijwe ko buzagera mu gace ka Matanzas muri Cuba ejo kuwa kabiri. Ubu bwato buzanye utugunguru 730 tw'amavuta two gufasha iki gihugu kiri mu kaga ko kubura ibikomoka kuri peteroli. Naho wahoze akorera ikigo cy'ubutasi cya Amerika CIA yanenze igitero ingabo zabo zakoze zirasa ku ishuri ry'abana rya Minab muri Iran. Ati byagaragaraga kuri kamera neza ko aho hantu hari hagiye kuraswa ari ishuri, ariko turanga turaharasa. Ubwo dushingiye ku busobanuro bwacu bw'iterabwoba turabaterabwoba. Yongeyeho ko kwemeza ko hantu hagomba kuraswa muri operasiyo za gisirikare bishingira ku makuru y'ubutasi kugira ngo habeho kudahusha cyangwa kwibeshya, kandi ibyo byose byakozwe kuri uriya munsi. Tubibutse ko iri shuri ryarashwe intambara igitangira ku itariki 28 z'uku kwezi, maze hahita hapfa abana bari hagati y'150 n' 175. Naho umusesenguzi w'umwongereza witwa Helia yabwiye ikinyamakuru France 24 ko misile za Iran zikomeje kuba ikibazo kuri Amerika na Israel. Yagize ati muri iyi ntambara ntabwo
buri ruhande ruri kwiga ubushobozi bwarwo gusa, ahubwo ruri kwiga n'ubushobozi bw'urwo bahanganye muri iyi ntambara, aho gukora ibitero byinshi byafashije Iran kongera ubunararibonye bwayo muri iyi ntambara. Yakomeje aburira ko hataramenyekana ikigero ibitero bya Amerika byashegesheho ubushobozi bwa Iran mu gukora misile n'igihe bizamara, dushingiye ku bushobozi Iran ifite bwo kuba yasimbuza izangijwe. Naho umujyanama wa Donald Trump mu byo kwizera yitwa Paula White yahamagariye abanyamerika gufasha Israel. Yagize ati muri iki cyumweru gitagatifu abatangana umutima ukunze nibo bazabona umugisha w'Imana. Yavuze ko amafaranga yazaboneka azafasha mu kongera kubaka inyubako zangijwe n'iyi ntambara muri Israel. Umugore ukomoka muri Iran utuye ku mugabane w'Uburayi kuri ubu yasabye ubuyobozi bw'igihugu cye imbabazi, asobanura ko yamaze imyaka 20 abwamagana. Mu marira menshi yavuze ko abo mu burengerazuba bw'isi bishimiye kuraswa kw'igihugu cye, ndetse bakanavuga ko igitero cyahitanye abana 200 ari ikosa ryabaye. Ataba abantu nta mutima bagira, ndicuza amakosa nakoze mu mbabarire. Naho mu gihe umubano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba ukomeje kuzamba, Minisitiri wungirije ushinzwe ububanyi n'amahanga muri iki gihugu cya Cuba, Josephine Vidal, yashinje Amerika gutuma umubano mwiza w'ibihugu byombi utagerwaho, aho yagize ati mu myaka 10 ishize ubwo ibihugu byombi byasubukuraga ibiganiro bya diplomasi, iyo nzira ntiyamaze igihe kinini kuko yahise ihagarara, ariko bidatewe natwe, kandi twebwe twari twakoze ibyo twari twiyemeje gukora ku nyungu z'ibihugu byombi, nyamara Amerika ihitamo kubivamo. Ngaho rero amakuru twari twabateguriye kuri uyu munsi wa none. Mukomeze mugire ibihe byiza aho mugiye muherereye, mwibuka ko gukora subscribe kuri iyi channel bituma muzajya mubona ibiganiro byacu kuba mu ba mbere. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda. Ciao.